Ici, Nuero TV. Ambere nkethishia kona ngushokire nkatho cio mwanya muno kwithirwo kiona akanya kwatene about twikindetwo cia weru thaa mwanja cia tariki 9 mweri wa tanthatu mwaka ya 2022 mbita wini wakinyero tukiambirire ni ati mubiashara umwe winkuma kuma kaunti Embu na rietwa Dennis Baina atete uturobwa wenyuma yawe kurathoma ite 15 rutereni rwa Bonanza utukobokire rwari kintu thaithano cio tuko kulingana na borithi ni ati uchonkoni bwetete mbere ya buratukuri mwandiki wetu wa ndeto kuma kaunti ya Embu Rita Mwaniki. Muvuri biashara uramenyekana ta Dennis Mbae ni uvuritwo rithathi 15 utuku wa kuramukira umuthi mwena wa Bonanza tauni ya Embu ari ngari yake. Kulingana na usipindi wa Embu West niwe Julius Chumbure arauga ati aria marekire giko giki gia kionyamu matiramenyekana nginyagia riu kuona ni maravotire kwithara na ngari iria marai nayo. Kati ya saa 4:30 na saa 5 ni kweli katika mtaa wa Bonanza ambao uko mahali inaitwa Dallas, kuna tukio la ambapo mtu alipigwa risasi na akaweza kuumia. Kulingana na ile tuseme tu uchunguzi wetu wa mwanzo ni kuwa huyu mtu aliweza kufuatwa nyuma au alikuwa anafuatwa nyuma na gari ambalo halikuweza kujulikana ni gari gani. Na walipofika pale kwa huo mtaa unaitwa Bonanza kwa kibarabara ambacho katikati ya kijiji, wale watu waliweza kumkaribia na kutokea kwa kioo ya yule driver waliweza kumpiga risasi. Chumbure ni urathi na mbere gutwerethia ati andu aria marekinyirie vandu ava utuku ucio ni maravotire gukinyia Mbae thibitari ya Embu level 5 varia aratere moyo wake akiamukira urigiti. Baadaye wananchi ambao ndio walitujulisha habari ya kile kilichotendeka walimsaidia na kumpeleka katika hospitali ya Embu level 5 ambapo baadaye akiwa anaendelea katika ile shughuli za kutibiwa aliweza kufariki. Na varia arathi na mbere kuva mukana aria marekire giko giki gia kionyamu ati wona magwatwa magocerwa makinya mavio ma kiwatho. Wa uguo ni urava ekinai engi mukana kwithe magoca watho njerari ciao riria mundu wa guonthe amavitiria. Yale magenge ambayo labda yako kule nje na ambayo labda yalihusika katika kifo cha bwana huyu mtu ambaye sasa hizi tunaomboleza na tunasema aliweza kuuliwa, tunawapatia onyo ya kuwa sisi kama polisi hakuna mtu ambaye anakubaliwa kuchukua uhai wa mwenzake, na kama imefika kiwango kama hivyo ripoti zote ziliweze kuletwa kwa polisi na sisi polisi tutaweza kuchunguza na yule mtu ataweza kufikishwa kotini na sheria itachukua mkondo wake. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Abithaa munene wa ugima bwa mwiri ya kaunti ya Meru Ndagitari James Kiremi maabithaa ba ugima bwa mwiri na bamwe batongire ba kaunti ni baliongerete mushiyura yuithirite yuina na bari bana bataukire ni chunje bya mwiri tere cia mbaria wa dini ya Kirwa umwe na atere uturobwa we onto burabutiite mushiyuna murigo yo munene kiaciari bana banonto bate wichiomba nyuma ya diunga ya maabithaa bani bayokete bathato barabethirite baitia wa no baiki chibitari ya Meru rifaro bakaloa mirobiro cha chibitari thirikari ya kaunti ya Meru mwaka babwe ya buratukuri mwandiki wetu wa Ndeto Mawira Kirigia.
Ndagitari James Kiremi uria ni abitha munene rwang'ine rwa ugima mwiri kaunti ya Meru arigitani omwe na atongeria bangi ni bariongerete nja imwe ntura ya mbari wa ndini ya Kirwa nari ira ina rong'ina bana bara bagwatirwo ni mbaju ete kwerekana nandi bonthe kabagujaga baterite ngugi kinya iriku na umwe wao kubatiga mwambirio ja kiumia giki na aria ndagitari James ajukitie bau bangi bathatu na kubaikia cibitari nene ya Meru Referral ni kenda bakamukira utungata barungamire ni thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kiraitu Murungi. Tujite ndeja na daktari bakuma cibitari ya Meru level 5 nuntu mantu ja jaranga zito ja njeje mantu ja ige mantu ja gima mwiri na tugomba gutega ana baba bamwe kurujo guto Salome tukubatega tukona thina ciao rikari na kuringana na mawatho ja daktari tukari nawe tuona nibwo gatujukia na baba baikwe cibitari nene ya Meru tuta Meru level 5 nuntu bwa utungata kwi mantu tumba kwenda kubagitira. Nyuma ya bathatu bau gukinywo cibitari ya Meru ni bamukiri ni arigitani na kwamukira ithimi kathumba na aria CEO Kiremi augite bageta na mbere kwamukira utungata bwa ugima na kuhewa ndawa mwankira riria bakora barungamiri ni ngavana Kiraitu Murungi. We narwo tukomba ikureceive aje bathatu baumite nja imwe ni arong'ina bara baombete okara baina kirokie miaka 10 baina thina ya kugwa bakara bakiuja utheri na thai bakuonekana ni daktari urarikia ni ubondera ithimi bia ndamu na bakaringwa mbica cia kiongo jayo CT scan kenda tumba ikuona nara kwina thina ethira ni akumania na utombo thina uyonekana bakawa ndawa bokari bathatu na bo bathatu bakomba kuringwa mbica ta CT scan bakomba kuithirwa ithimi bia ndamu ithimi bia mpigo ithimi bia matema bakomba kuringwa chest x-rays bakomba kuringwa kinya ultrasound nontu bwa kugeria daktari betu ataalamu betu ba rutairwa cibitari kugeria kwerewa thina na baba imbi kana thina ya patients ba betu imbi baketha bagitetheka na batigia kwithwa bena thina barauga na unja thina kuguja na batwe turi thirikari ya county government kuringana na authority ra turerwe rukiri tugita kubagira ni governor wetu Kiraitu Murungi bakomba kuhewa ndawa iji mwankarira tukona condition yao ikukara bwega ura daktari bakwenda nikenda bomba kwendelea na maisha yao na njira njega. Aciari amwe na atori banja iu bakiamukira ithithia riu rekiao batithite kugirwa kwao kana untu ba county thirikari ya Kiraitu ni untu bwa utote kuigwa kiao gitu na gutwitika na utothithire thithio la kiao jari batutithirie nande la kujukiana babetu beta utuswira ndawa ndina ma bakona ndawa na bakahabu ibwa kama nono ntuba Kiraitu ntuba mantu jara tuthithite ja maingi muno tweja batirutere ruru tuja tuinyerekete muno tukarande guru ya riwa lakini na tuthithite mantu amanene muno uturetera nguku utwinjira ndoje jani mpenjeri nyanyo mwera ndamu aja na imberigerite kona kiratasi na ngekira ruji katho na nchune ni ntubwa county government of Meru ni ntubwa pamba kuthithia ithithia raka yao kirinja iji through his excellency Kiraitu Murungi na nukuigwa kira gitugwirwa muno nukuona mantu jaria ngavana gututhithirie ja nguku iu muciari uju ari umwe wa amemba ba nguku na nguku iria anenkere through copy project na kuonania mantu jaria nguku iu mutethetie ni ntubwa mwana urari cibitari. Ngiripotera Weru TV kuma Mbaya Kirwa nari gicigoone kia Buri mbita mawira Kirigia. Orokorombe kia gicigo bunge kia Gembe North Joseph Twero akiari wena wiregero ntukwete kuraya thoko ya kimera kia miraa ikoneka ntheuroni ya Somalia nyuma ya ntheuro ukona rais unge akiongela wete ukuma thirikari akangira kimera kina njira yotire igiotumika kubwithi into bingi bia gitumi ya buratu kwire mwandiki wetu wa Ndeto Kumantereo Nicholas Chabari. Wendio kwa miraa wagiibwa thoko ya kimanthiguru ya kimera kia miraa ni kinyamara kirumirite antu obara abaendagia miraa wamwe na arimi ibajo untubura Joseph Ntoiru akiura no mobara baguchwa gite ikio bunge bwa Gembe North augite aina wirigiro ati no nthiguru ya Somalia ni achenjiri atongeria abayo gikura ende baina wirigiro ati thoko enu ikaruguka kairi na arago ya kuga kinyaka ya kuthuro gutwika mujumbe wa Gembe North agatigira akuthingatiria miraa thikare Somali ni rasinsirie munturo atura athurite miraa na araumire kwa Murungu no munene ingwitikia thoko ikuruuka na ikaruuka na antu betu bakendia miraa lakini ndatonya rindi twina agenda
ya kweria miretu ithu na kintu kitwa validation nikenda tuona ki miretu ni mimera inambe ikumba kubwithi nyinto bingi product ingi nkuruki yogu eruaki ariuga kinya na mibango kathumba ikonenie na gutetheria arimi ibaimera kinya bingi arimi nabo twina program ya kuwata na thirikari eketheriku ya county kuona program ingi tumba kwambiria ciumba utetheria kunisanisia makali yothini kunisanisia mathina iraya ikuo nikenda antu abaingi bomba kuthomethiana bomba kuona bia kuria bomba kuitithio turo bona kimbere nonto tayari antu ibathungirite kiri igita aria siasa akuria antu baithiro bena gome muno igita ria bagutara atongeria rini itarira antu barabaria baithilite na thiringi ya kurwa tafadhali kia kwenda kwa muntu kurwa neana kurwa na yeli ne atano kura antu bathwanitie ndibo batikunwana ibekite mbia cia kuyokura wokura kwekea ukorwa na mtu na ngiri kana manatano no tikumona ringi nyume miaka 5 mono ku ateona ngui bia kurainya bia onto bitiko thayo tono muntu guthatera wona otethike thirikari mbasa rero tumba kuona ibangei kukia ukireitwite no kia kwenda nawe we mukai wegembe ka mukai wa miru endero ndikirite sauti yake miru wendo tumurai muntu akwethia nkomboeke ethia mono ku nkombo akwethia muntu otheri thura mutongoria ura wina maono wina mwelekeo na wina program na wina idea na wina mikakati yuitania na mathwani na muture waku kuma Gebe North Beton Class Chabari Ondi mpanga ya mpara itete na mbere kuromira ntere mwechi ya Rwanda gaitigatigania nendia karia muna atongeria ni bori thirikari nene ya mwena ya county babatethi na mbeo irachi imerene kana irachi ya imera birabyo kibumira kia umubo bakiarie gitare ya kuromira kana ya kururia tuwanda twakongela bata na goro kimera yankandania ntere chia lembene wadini ya kidetigania westi akaribani bongelete ati imera ya mbukando na nkandania no bibu idebo ya tereo kulokine bori thirikari ya county ya girethie ithima birabie njina mipaipo yokinyithia ruwe maturene kombe diore minkolokia burato tareru mwadiki wetu andeto mukiri wa mithika Egiteneri Rwanda setiania sietete na mbere okandana na mpara na kiaramu kia kweme ake 5 nende na mantu ya itete na mbere kuma nkuroki akari na atungeria bantere yario wakili muwambila itena umo baraba kurombete kio bunge bwatigania westi na rombete thirikari nene amwenere county otira kwena imera biomba komeria mbure nkai na bira biomba kuretera kariba Rwanda rombeta tukuriorimi nturene tietu na njire kwanda eithe makademia yau mavocado na into mwanya na kurirwa thoko na kinyekethira iboto kiankatho nontu bwa ithima bira thirikari ya county Meru itete na mbere kwinja ituonete ithima bibinge muno na bikiunya irorwe na tubietu mairo kuka kwenda kuwa ithirikari twa support na ithirikari tukaiyeka na ithirikari twacokia ringi iromba leo ni ithima bibie kiro pampu ira ikombo kinyethia ruo ya kwena akari kenda baitethia na ruo batu tumenyeretie kurira mbura na mbura yetu menyeretie kurira seasons turethera twina season cia kurima thaine ende season ira tureta uthima season ira tureta mburue uteyo utekantu twirigirite oketha tiani west tukiakwithira twina cash crop kinya tukauarua reka twethie makadamia cash crop eunetete otutethia urimi bwetu itukwenda oburiria thoko into bira bionthe tukurima kinya matunda yara tuyaurerie manufacturing plants bakiarie gitara kurura murandi yo kubwithia nkandamia ntere tia lembene wandi ya kithetigania westi yurayo amukirete tiringi nuchu milioni kuma kithirikari county Meru kulukira mubango yo anari kiatho kira gitongeretwe nkathe munini o governor Lucet Tocho atongeria be kundi kiibona neti nkatho tiao kiraito tore amwe na ito muwete njara mwanka tareki kenda mweri yenana twamoke dokere aethira embunge akiaria na karibantere iluse ira ito abwerere alelieni atongeria bara boga muchalila ikenda abawata mbaru peta barita ngui lakini bwalelie wone ana bara anto bara barwamete na ite bibionde bara baombekia kurwamana no na ba mutethia na arauire akengela roe na rote kinyete na baekra pipes ikenda bakaomba kunyankia roe na kuonde kutekinyete nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri
wa Mithika. Iboya mukiri wa Mithika no ntumori boti watonekanya kunogoka nini ndu itucokerete na ndeto nkulukio kathiura mitambo. Ito kujugia kanyagaka kubugwata ugeni kiri medical camp na kampeni ya thiri ira igetana mbere kinene kia Meru National Polytechnic Jumaa tariki 10 thaa 3 cia rukiri batwe St Teresa Mission Hospital Kirua tugwataite na Catholic Relief Services yayo CRS itujukitie itura gutumiria thiri na urumwe ntere iji mbere kagita na nyuma ya ithurano ayuthi nibo muoroto wetu kiri kampeni iji ira ikumenyekana ja Kenya Preventing Election Violence nonto ayuthi nibo batumairwo muno kureta mpathu na gacagaca jamwe jamutungata jareja kaejanwo ni gutegwa na kuthimwa sukari na gwitwa indamu kuthimwa kansa ya njira uciari kiri ekuru kuthimwa kansa ya nyonto thina cia mindindi na joint mirimu enkoro murimo jwa mukingo kumunto cindano ya COVID-19 ndagitari ba metho na matu thiri ti kwithirwa gutina mbara ikumurika thina na ukiri kurerwa na mutaratara thiri yambaire na ugwe na uni. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda Edith Mwirigi. Mugeni antubetu marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira tutaga Meru woman representative nditwa giteke kija mururi kiumbe kana independent candidate ndina mibango mingi irambangirite antubetu ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youth inkwalewa thina ira chonde antubetu ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene muno tariki 9 mweri Joenana pompe kura cienu ririkana kundura ikuithura Waturaga wakiuraga mama county wetu ni ureko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Joenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka Ego Gist kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntube Ego Gist mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki 9 mweri Joenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Ego Gist tore mbere twena Kireria tore mbere unga nyororo lala kwa ugali moto lala keto kwa masonko lala basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity na jangi kadhumba na gute side effects.
turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nararikithirwe ni kiama ya ABC bena munini owe basho agitege utongeria kaunti ya Meru kaire mukondo ne jungi gavana Kiraitu Murungi na kujukia kanya gaka gucokeria thingati bawe barabara itire ngari ciao na kinya barabara mweterete na wendo bubu inge nkatho nego ciumire na weru na wendo bunene kumuikia kwa ABC na kinya musafare ne jwawe sasa mtufanyia hapa Meru wataenda na kwa randa bete kutoka na biaskero tere kutoka na Meru na uvavi na lakora barabara kutoka na karamane za badara maketi ombe bai marazi nenge ile ya shindo Kiraitu aendelee Gavana Kiraitu na ugete ngarishe kampeni na ndini irakoririe stage na eji niyo kampeni yawe ya muthia akamiringa na murumo jo munene kurukia ukabere na agakinya nturene cionthe kaunti ya Meru kenda twinde tumira tariki kenda mweri jwa 8 tumuikie ngugi na kura cietu. Hadi kiriku Kiraitu aendelee asiendelee? Anasema niendelee, hiyo ngono nione. Kiraitu aendelee asiendelee? 2022 eje ngabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka etekwa Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Ngakuwa twageni na nkatho cia mwanya muno ikwithira wetete na mbere kurumira ndeto cia wero tha mwanja twicokirani ati MC wa wandi achogoria mangirete gitari norete ngavana Muthomi Njuki ekae werone ati mirandi ira yambira kwa kaunti ya Tharaka Nithi ameambira kiamwe na MCS ba kaunti kenda batharia mbichera karibe thaira bainio ati Njuki akienwe thaira akiruguria miradi na kugeshigone kia bore MC wa Kisimu Joy Karambu amwe na bitha barera kinoti mwebia na wa barabara George Kimathi ni batethereti ya karibara batumaira rwe rwa murandi wa Kibobongi na mipaipu ya ukinyithia rwe ntere mwanya mwanya abitha baba kuma thirikari-ini ya kaunti ya Meru Nkulokini baringirite ndebenga vana Kiraitu Murungi na kuria kariba mwe kibindi kingi kenda omba kwithira kithilekairia murandi yo wa Kibwa dispensary etlewa na skuru ya utia yangu sishi mondi kiwetu wa Ndeto Martin Mugambi gatumenyithia cio na njira inkinyaniru. MCA mangiritu agitari ariuga ngavana Muthomi Njuki na tigage gukira kagita karakuruguria mirandi kiri wondi akiugaga na bateri gutaragiria ati bambiritie mirandi inu na ngwataniro ya rugamiri wondi kana ma MCA kiri wondi inu Ideria gavana akwija wondi te achogoria kuja kuingura project aka identify wiro barutete na MCA nuntu indiria akauga rutete wenka nuo konekana na kingula project wenka no kakuya karata ka MCA athire kukwata mwana assembly mangireti augite gukira gukoikuo gutima aringi kura na nkinya kariba amberia kumeneria ma MCA bakiugaga batibonaga kuma bakobathura antu baingi no bauge batikuona MCA wao tika batikumwona ni baraithirie bone kwina projects ire je mashinani na indiria ngetukira kou no kubalirikania ke bure bampere kura jiao bure bandulire kurukina tariritie wira cia MCA na araigwatanagira na cia ngavana akiri uruti wira kiri county tika bationaga MCA wila wa MCA ni kujukia project akaithondeka kaire tamwe akanenkera mawaziri mara marutaga wira na governor anenkera mawaziri mau bakathi cabinet bakathondeka program governor gathondeka budget akareta assembly tukamwitukiria budget akambiria kuruta wira
Mbarire MCA wa wandi ya Kisima Enjoy Karambu bagwatanite na abisa munene kiri rwangirwa marama tuthiurukirite na ugendi kiri kaunti ya Meru Enjoy Kimathi ibariongirite miriga kathumba na kubatethia na miberethi na nkinya mikubi ya gwikira rũji rwa kibubungi nyuma yao guturia matheta gwa kagita kureta pipe 37 cia emergency nontu bwa nara gukukunikana nara kwenjerwe mitaro but kinya wingi bwana Kiome shirekire system nkurukia pipe 300 na ngai agatethia contractor akeja gwitikiria kureta into bibinya mbere atiraririsirwa document ciawe pipe no kashija bairi babai bathire na mbere kuringira ngavana Kiraito Murungi ciacha kiria Karibabu kia ngavana kirombo na antu bathatu na umwe Kiraito Murungi po bangi tebeta others ntibwera ni marito jao ujene kinkwente bwa marito jao ndigwa tugateka character na mukuru ura twinwe ti akuthua ni mtu gutegera kauga twina vision 2040 gachiendete na nakumenya yo 2040 ikuraja muno ndi akauga nthuganirie kana Kameru bakirikirie batariritie ati kuri na mirandi kathumba ira yeterete kurikua ingavana Kiraito wona choka bukenda kuringa kura butumirite nkoro rimwe ikiao na kiao kiugia nkoro ikyo kiabuke kiwivue kiama itukwereanwa bugita kuringa kura butwikerie gavana wetu Kiraito Ngugi nuntu nombite iria riria rikamenwa ing'ombe ria nene kakamwa wodi yetu Kisima na naja ujo mutarakwa bakona karia kiripotera ndeto cia Wero TV mbitagwa Mateni Mugambi kongi na kuni ati wandi ya Karinganini wandi ya geshigone bunge ya Chukegamba Ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi wandi ya kaitene kailo amirini MCA Muriithi Gaturoro choetekere ingi na tigiti ya kiama kia UDA na ni kucheleti arweriete 12 mwandiki wetu wa ndeto Christine Wajero na aliongeta wandi ne na kwaranire na baraba kwenda kurita MCA wathanine kene gechunje kia biele kia ronorura mwanya tangurutano shawadi Inshokete ndaranirie na Akarima Karingani mbegwe mbere kiria makuria mambiriria mana mateta ne murutu wa biashara Tharaka Nithi county na biashara thukite muno nuntu gutembia twera gwa kwina mbeca inenkanagirwa ni thirikari cia gutethia antu mama kuruta ka biashara karia kanini ta kagakwa ana muntu tagaturu atacha gututethia kuringana na bonjo kia twerire na ni maciokire magera nto manguo ngerwere anzoku muno matwetia shiringi wa monto ngiri ciere na tutamenya mbeca inu ciare cenisi kana ciare cia indu ewa na ria kuga tumucokire ni tumucokia gitubenagia abiashara na mumabikibiki Meringa Kithuri timatumirwa kairi siasani mbuge ni chairman wa boda cia Tharaka Nithi county na tuitole antu boda ni tukumea ni tugiite kugena demand nene muno nikenda tugothie kugwatia wanasiasa kuona ite na mbere antu boda laundi ino ni gwiri na tofauti ta laundi inu cienge ni gukorwo laundi inu cienge wira wetu wale wa kwara laini wira wetu wale wa kulumwa magana mairi kana ciringi gana wira wetu wale wa kwangua kali wondi ngima ugekirwo maguta moka na uendi wao uri uyu mbugera ndino twina change kana no bandulu na ugaruluku niko kolwa antu mama tugutethia mathiete kunenkerwa mbia cietu nitubaterie raundi ino tuthure mwana siasa uria tukumenya twamwira thina cietu athurwa thina cietu agatutimithira nitubaterie ana kulombo kura cietu tulombo kura na heshima wegwa ne shendi muntu agataga twakira shendi ta stage akira twara tumugwate siasa ciawe tegoza gutwira mauntu ma kwikirwo maguta ma magana mairi tuthie siasani tugo twina politics of interest kule sector ya boda tutikaringe siasa cia gutumirwa emuciora tukathura mweri wa kanana tukenda aruthe buria tukwenda na tuthikiririe na titumuthikiririe maoni mawe tutakwenda muntu gacha gutwira uko na kipango ainu ambugire guko ni gwakwa no ambugire thokoni ni twenda gukorwa kuri kutheru na twina runje
na sima taino yugokoza konite kula nekenda tomba kuruta wira gukinyiria bururu mariuga ithurano ino ikethirwa na nkurani muno ikiringanithwa na miaka mithiru na Karingani bau ikinyitie thaa ino nitukwenda mutongoria uria kaomba gutethia Karingani muno especially rutere rwa masukuru na rutere rwa masibitari na njira cietu nontu njira cina thina nene sana kogu antu Karingani mukithie guthurana tafadhali thura mtu ukimenyaga tikiu giaku gituma muthura ni uria Karingani kaomba kurungama kenda mwana waku aomba gutetheka weta sibitari ukaomba kunywa ndawa na mauntu maingi ukaomba gutetheka nimo tugwatanire ruyu tumenye kiria maria makwenda gitigi gia Karingani abangirite akari Ntetoni cia Weru na ni Christine Wanjeru. Ikumakia riboti utokona kanya gwikira gatanta ndeto chieto chia wirutha mwanjanga kwendera kaita kia na ntukwenjia yoyo ridhari mobia murungu mwenenya mbeto Winnie Wakinyero.